Naipangutana, do I need perfect English to become a VA? So, naatay DM, ana siya. At least, di man ko fluent mo English, oy, di guro ko pwede mag-VA. Tapos, kinsa may nag-ingon ni mo, anak? Si Kuan? Nagtuon na niya mismo, yung asawa, di mo tuon niya. So, lang mo ni siya. In the VA world, ang kanang imuhang English, mura ra na siya og sapatos sa marathon. Kung nindot kay kag sapatos, bonus na, pero dili na maoy makapa-finish line nimo. Tanawa ra gud na lagi barefoot runners. Anong wala man sila sapatos niyo, makahuman lagi silang marathon. Kay baw ka unsa gyud mas importante sa client? Ang imuhang reliability ug imuhang attitude. Mao na siya. Ang client, wa na sila maminaw nga perfect imong English accent. As long as ka maura ka mo communicate, nag-improve imong communication in English, bahalag na kay accent basta matuman lang ang deadline. Basta dali lang kakasabot, fast learner, ug kamao ka mo dawat og feedback. Kaysa sa mga VA nga perfect mo English, unya perfect sa kayo mong himo og excuse kung dili nila matuman ang task, mao na siya. So yes, you are right to worry about your English or your English accent. Maayo nga na worry ka ana, it means that you are in a place where you want to learn and improve. So, be a disciplined VA. Discipline will beat any talent, any day of the week. Kung na kay disiplina, mas may pana kay sa talented ka. So, ayaw ka hadlo kung dili ka perfect og English ha, mas angay ka mahadlo kung tapulan ka. So, ayaw pag tinakulan. Ana lang. Just be reliable, show up, do the work. Ang kanang English, ma-learn ra gyud na nimo magsikag practice. And the best place to practice is to actually acquire work and do the work. So I hope you land your first client and gain more confidence as you land more and more clients.